jemwe kumara wodi nene ni bachumirete kumeneria baria ekuga na antu ba nyumba 10 bara barabaithukirire kwa utuku na kubenyangire into byao mwana kinya gutemanga nyumba ya mabati na batakumenya nimbi nyumba 10 eje ikuboria amwe no mutongera nyumba 10 Julius Kimathi na ateterete nyumba 10 akiuga ati wenyange bubu butirathithirwe ni bamwe bao indi mwene njana kumenya nyumba 10 bakumenya mantu ja mathuku jaria athithagia kwangaratania thiri ya ntura na nandi gakwira bakienda ati korwo kiuria Kimathi nandi aruga muthaka mwene njeje na atige kuthukiria antu ba nyumba 10 marieta na nkuruki amenye ni bakamugwata arega guchinchia mitugo yawe. Nicholas Chabari na family makuma gwandi yantunene gembeno thine kuthetera kioto okiao na araba kuga ati ibethirito bagichumburwa abonene igikundi ikanyumba 10 gitongoretwe ne mukaririgite igwakio oto Julius Kimathi na aranwe Kimathi ebumiritie na kuga ndeto ino bakwaria itiorongo ende muchi oju nwethiritwo ukithingatirwa abonene igikundi ikanyumba 10 nontu ibethiritwe ebaena manto maingi makoneni na gwagagia na ikio onontu ende family no yanjiritie ati nyumba 10 neko bathangikia na kinya kugitanga nyumba yao mabati na ende ndeto ino chionde ichorongo ndacho tuko antu bampamira antu bembere nyumba 10 bamberiwo mpora ngomongo muma ndabori thina nimbi na otemanga nyumba mabati ndabori thina nimbi bakarombera nyega thinda na makosa batawati kuyo tuko banchu batu unjukiria atua bamperi nyege serie ne tuko ya batemanga nyumba kwa tuko yo na uni kwa ndompo akiwa kendo mpo na isio na ngomongo bigashinye ngomongo twanya na mwana ngo irungu ndamuithanga kanda muithinyo muitholungu atakalingu ngomongo bigashe nyumba na mabati ngo batemanga nyumba 10 thai nyumba italianga nya mweri yewokwa thai nenda kumena thai lakini bagita sanya muntu nya tikanya mamenya ya bibinge nyumori mwaga mamete turamami pe antu kithomba toibu antu nja pamberi kuringaringa mwari na funzo tukiora sino pamberi ukuma Kenya na kubunje nyumba na bakienda okora nyamwari barari nyasu maire imamora nyanyumba cia ija ba ukumi ba okeri mwari mwanka mwari yakoka basoka bamberi otemanga mabati bakiwano bakiwe keben bakwenda kurita ndabori no bate ombera thai baraturangire nyanyumba mabati baunanga kila kitu boro anga nyento nyamariko bionda tutene nyabe korua tutene nyasolia ni baraturangire mabati otuko no kanda ibachwa ko ndori na nyumba kuthalua mukoro abera reke korwa na nyumba acha nyumba etembi etena makocha na makocha arweni no reke korwa nyumba ntugu tubona na mburi aji toba menyere toba tiatire tukinya muche twethati ikuo twacoka turucoka rwinene tuibwa rumas itwatemere nyumba kibengi utuku batuka tuonera tumona mburi na tumuromia kwa tuika kuria matukacio ya to muthiata thiatire tweta twethera ati muche no tukasafirisha tutukumena ende titocoka tutuga twamuria rwinene kuma ngua ucoka ibu report yeu na temangire nyumbeke na temangire mpempe ambire kuibatu twatemangire interview urite sababu ya ekuthuke nyumba 10 au mbere nyumba yu aeta batu tukarachia twana twakaria ngekuru twakaria antu kebe nyake twana ara makosa ni atatu kithuke nyumba mwana munini akurara tukathuke nyumbera mwe korwa kurara na tutikukimenya akaumia kebe ngino yukiria tu ukenda arwa na batu na nyumba 10 batu tukaratia kila mtu na into byake amwe na ogu ni family no ya Kimathi imu abariuga ati nyumba 10 ibethiritwe ebakibagia atoro na kubagia abo bakaringa biashara cia muno ya pikipiki na aramo karirigite ujo ogwa nyumba 10 Julius Kimathi akuga biashara ino bakuruta amuteto ocio tu icho chithiritwe chiena manto omainge na icho bakuthingatiria etere atanya nyumba 10 bonde antu bonde bantura aya arambigira kishara kwa unyambia agonta mete ntu ntu nwanka kibaririe ntu numne novo awabonde unyambia nte bale mete na mburi nangana nintobe kuya bibia wante kama tambia neo antu baba kawaida muntu wite thibikibiki utuku ntona kuntu kunge kwina biashara yo tuku itikumenyo anje tutitha kanitiri uri tauni ititha ruri muntu aru antu bo tuku baba muri akali nontu bundu fuatilia muno ndonera obuna ukamata mburi utuku na ukamata antu utuku ba maendo indetire ndaria sifu ito mwitire itwete kwa sifu twaria sifu amugania arire ntuku mo kumau pikipiki ekenie safirisha antu babangi kinya ketha kwetu rirwa kutija wana ntu December kutaiywa na kutaria kutaiywa aiya into bie kuluka anja batu atu tukira
mwanka thaa ibi tubati kubanga ithirikari tubati nonto na untisia muno na mutano ino nonto banthitanganya kwa DCI kureta gwatuika walifu baba bwithachia na mutano ino munini mwanka rwari bambirite wakati wote ba mborwa kuma Ntunene Gembe North, Peter Nicholas, Chabari.